Reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza kuri wowe ukomeje kubana natwe ku Gicumbi News Online TV ndetse unadukurikirana kuri wa3 Igicumbi News _CAO_rawa. Agatangaha rero tukaba twerekeje ku makuru arimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu umutwaye M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano y'agahenge. U Rwanda ruravuga iki ku bijyanye n'iri tangazo ryashizwe hanze n'impande zombi bavuga ko barihuriyeho, aho izi mpande zivuga yuko zatanze agahenge mu rwego kugira ngo bakomeze kugenda baharanira amahoro, ndetse bakanavuga yuko kuri ubu ngubu impande zombi zireka amagambo asesereza cyangwa se yo gutesha abantu agaciro. Urabizi intambara kimwe mu bizi yigize harimo n'amakuru abayivugwaho mu itangazamakuru ritandukanye, cyane cyane M23 niyo yabisabye ivuga iti mujye mureka kutwita abantu biterabwoba, mureke kutwita abantu bibikoko badasanzwe, ahubwo mumenye ko turi abantu. Ari nayo mpamvu turimo kuganira kuri ano meza. Ubwo ni ibyavugirwaga i Doha muri Qatar. Saidi y'u Rwanda bimeze gute? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aratangaza iki nyuma y'aya masezerano? Byifashe gute? Guma hano ukore subscribe, hanyuma hasi muri comment tuganire. Surabona bino biganiro M23 ikomeje kugirana na leta ya Kongo hari ikintu bizavamo amahoro akongera kuboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma korashe ya kino kiganiro uwo tutabashije kubana nawe yagikurikirane. Nje nitwa Bizimana Desire. Hagati aho byifashe gute? U Rwanda ruratekereza iki ku bijyanye no kuba kuri ubu ngubu hari indi ntambwe yatewe y'amasezerano hagati ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimye intambwe y'amahoro abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bateye. Ni nyuma y'ibiganiro byaberaga muri Qatar kuva mu kwezi kwa gatatu 2025 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23, aho bamaze kumvikana ko bagiye guhagarika imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Nkuko byasobanuwe n'impande zombi mu ijoro ryo ku itariki 23 Mata 2025, bavuze ko ino mirwano igiye guhagarara kugira ngo ibiganiro bikomeze bibe mu mwuka mwiza, hagamijwe kugera ku masezerano y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yagize ati ibiganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburyo burambye bwo kuyihagarika. Ubusanzwe AFC M23 yatangazaga yonyine ibyemezo byo guhagarika imirwano mu rwego rwo kubahiriza ubusabe bw'akarere, ariko nta musaruro byatangaga kuko ingabo za Kongo n'imitwe ya Wazalendo byakomezaga kuyigabaho ibitero. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ashingiye ku kwizerana impande zombi zemeje ko kwabayeho, yagaragaje ko itangazo rihuriweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo AFC M23 ari intambwe ifatika yatewe. Duhungire hati iri tangazo rihuriweho rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 rishyigikiwe na Qatar ni intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, hashingiwe ko yagezweho hashingiwe ku masezerano ndetse no kwizerana. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC ndetse no Afrika y'Amajyepfo SADC nibo baharuye inzira yafashije uburasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange mu kubona amahoro. Minisitiri Nduhungirehe agashimangira ko u Rwanda ruzakomeza gutanga umusanzu kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere. Nuko gukorero byifashe ku ruhande rwa Saidi y'u Rwanda nyuma yuko M23 isinye amasezerano y'agahenge. Kuri ubu rero ku ruhande rumwe M23 yashyikiranye na leta ya Kongo nyuma yuko twabonye amakuru yuko ibiganiro by'idoha byari byanze
kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 4 2025 kuwa kabiri ejo bundi rwose ibiganiro ngo byari byanze hari impamvu batarimo kumvikanaho ku mpande zombi. Amakuru yavaga idoha muri Katari yavugaga ko M23 imwe mu mpamvu irimo kugaragaza yuko ibiganiro bidashobora gukunda ari ukuba hari abantu bageze kuri 700 yari yaratangaje ko bagomba kurekurwa muri party yo kugira ngo akomeze kuboneka gahenge ino mirwano ibe yahagarara by'agateganyo. Icyo gihe rero M23 yavugaga ko barekuye abantu 5 gusa muri abo 700 ndetse mu bantu barekuwe icyo gihe havugwaga ku bantu bamwe bahoze bakorana nanga ndetse nawo mu muryango ariko abandi bantu M23 yari ikomeye ivuga ko barenganyijwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi batigeze barekurwa. Icyo gihe rero M23 navugaga yuko leta ya Kongo ishaka gushyira mu masezerano ngo hashingiwe ngo kubyo President Kagame ndetse na President Tshisekedi bavuganye ngiyo ngingo igomba gushyirwa mu itangazo riraza gusohoka yuko barimo gutanga gahenge bagendeye ku byavuye mu nama yahuje Kagame na Tshisekedi. Inama nayo yabereye Doha muri Katari. M23 rero yari imirabyanga ivuga ati hoya mushyizemo President Kagame ndetse na Tshisekedi ubwo mwamutuzanye mu bibazo by'u Rwanda na Kongo kandi hano turimo kuganira ibibazo by'abakongomani, twebwe turi abakongomani ntabwo turi abanyarwanda. Iyo ngingo ni imwe mu zitarimo kugenda zumvikanaho mbere. Hanyuma kuwa gatatu byire bivugwa yuko bishobora kuba hagiye kwaka umuriro, impande zombi zigasubira mu mirwano, cyane ko kuwa kabiri nubwo bari mu masezerano yo gutanga gahenge hari Katari ariko intambara yari ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru dufite avayo avuga ko intambara yakomereje ahitwa Kibati ni muri za Warikare, aho amakuru yavugaga yuko FARDC na Wazalendo barimo barwana na M23 kubijyanye no watatse undi. Icyo gihe nkunda kubabwira yuko ku mirwano biragorana cyane, buri ruhande ruvuga ruti ngiye banyatatse ndi defenda, ariko twese tuzi ko M23 ubusanzwe yari yikuye muri Warikare kugira ngo bakomeze kugenda bareba uburyo ki bazasinya amasezerano y'amahoro no ntambara ikarangira. Ariko intambara amakuru nyine avayo n'ayajya atangazwa mu bitangazamakuru no muri societe civile bose bemeje ko intambara yari ikomeje. Yewe n'ikinyamakuru nka Radio Okapi cyo muri Kongo nacyo cyabigarutseho ko kuva kuwa kabiri intambara yari imeze nabi. So ubwo rero amakuru twadufite rero kuwa gatatu ejo hashize twadufite amakuru yuko imirwano ishobora kubigiye kubura kuko abana amasezerano kuyasinya byanze, ndetse bamwe nka Radio Okapi yari imiratangaza ivuga ati amakuru ifite ngo yahawe n'ubutegetsi bwa Kongo. No Radio Okapi ni radio y'umuryango w'abibumbye mu ishami ryabo rishinzwe kugarura amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo, ino misiyo yitwa MONUSCO. Abangaba bafite radio ya Okapi akenshi bifite amakuru, ariko nubwo amakuru akenshi ikunda gutangaza bamwe bavuga ko ishobora kubibogamira kuri Republika Demokarasi ya Kongo, ariko bavugaga yuko suruse bafite ari uko M23 nyine kuwa kabiri yari yavuye idoha kubagarutse muri Republika Demokarasi ya Kongo. Delegation yobowe na Bertrand Bisimwa nta bagarutse mu by'ukuri nta masezerano basinye cyangwa se batumvikanye kuri iryo tangazo rigomba gusohoka nyuma y'ibyo biganiro. Kuwa gatatu nijoro rero nibwo twabonye itangazo risohoka none ryemeza yuko M23 kuri ubu ngubu yumvikanye na Republika Demokarasi ya Kongo, ndetse iryo tangazo kandi rinasomwa kuri Radio Television Nationale Congolaise iyo bita RTNC ngo ni mu gifaransa tuvuge ngo RTNC, haba kuri radio ndetse no kuri televiziyo. Ubwo rero birumvikana ubu ngubu twakwizera agahenge se, reka turebe niba mu by'ukuri agahenge kaza kuboneka, imirwano ikaba igomba kwita ihagarara bakajya mu biganiro,
ubundi ibintu bigakomeza kugenda bimera neza cyane. Nawe udashyigikiye inzira y'ibiganiro, wumvisha u Rwanda ruravuga ruti twe dukeneye ko abantu baganira n'intambwe nziza, ko bahagaritse imirwano bagatanga agahenge. Ubwo ku ruhande rw'i Burayi abanyamerika bose bagiye bavuga ko rino ntambara, bose bavugaga ibiganiro kuva byagezweho n'intambwe ishimishije. Turakomeza rero kugenda tubana namwe ku Gicumbi News Online TV. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, agatanga gukora subscribe, hanyuma muri comment tuganire. Urabona mu by'ukuri wowe wakiriye gute kuba habonetse agahenge karaza kubahirizwa, ko ubundi kagiye kabaho hamwe ni kubahirizwa, ndetse intambara ikagenda ikomeza, byose dukomeze kubiganira. Je nitwa Bizimana Desire, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.